กิดามดังไปนี่ไพคลิปพอปรังละบางสุโพสออฟฟิศathengno tovar palang bi plak pen lang ki palia hor mati train salam nang ji pura lumbajong youth development committee mai phud han rong phar pen lam the chi beklang lo bon da pini pai ni phayang kor ge thoman ta bangso palang bi plak alang a hor drain ga salam le der jok nona bang ke flyover mati injar kap kar luang deng anta lang inglum chulap ando la pen keng pen kidam ke wang hem konglong scooty bike chot khalisi car auto hai hui ke vek atum ta sung pik pen si chitong nang lo son si hala pulang ke liya thai ka we pen palang bi plak a join ni pusi rong phar chang ho pen ningji Itum 15 Agosto aprang patang ningji pulo ma 20 tarik aprang patang ningji pulo sedame pini nitum ladak kopi posi na antame Karbianglo Thomas Council atu ma dak tahun committee ma department la PWD department atu kopi pisi lang ding numa poke non ta flyover ke langkang num thu an lo yu gandhi pak adu lasike ACCM an part MLA Dr. Tuliram Rong aphan Diphu Rongsopi ke paklar pon mate lahai ke wan thek pot choro par pik development ahok nang wan pilo nang wan pi pe kali nang wan pilo seme la sol development ke ni tumhan nang le ni tum la so development ke ni tumhan nang le development pulo te la son keli kona ne ekdom nang claim pi hoi pa hai ma ekdom nang kerang pi pu sami hedi nang claim pi kanoi puyat bang ni tum long bajong youth development committee ma LYDC pa nang kachiri kangsung ke la hello puwoi phit sitame ke claim ke pa beng hoya joine nona bang ke flyover karlo tovar along matsi lang inglum etlo lasila haya ke sung ke boy lam ke pa jok bek chi aphan LYDC mai food han rong para hin pen lam the chi peklang pon thu bang ahut same non BJP sarkar ke bang ahut non at office kisung ni tum ke phunang ve ma Diphu town along setame non setame lang dam tame di bus stand ake ban pen ake ter kimin ui kiping alang pen cheng lok litring alang pen cheng lok pu an tame upi posi town committee ma dak PWD department tum ke lang ding pen kisu kiun e sela so tuar se ke jam lo teme pini an same kopi posi alang litum rata tumhan sungoi ma sungoi nang li tumke pupasi ki puloma ma kopi loma alang li yitum tahun committee ma dak tahun committee tumhan karyu kangtu ma dak PWD department tumhan karyu kang lo Karbianglo Thomas Council ata ake hai tulam ro hang sar ake hai phansami yitum ki pukang tung non langtha non he lang opening solar light car ke News report KTV News.